Turi mu ijoro rya tariki 15 y'ukwezi kwa gatandatu n'umwaka wa 2026 nitwa Mupenda Joel. Hari amakuru tuzanye atugezeho yihutirwa cyane ibijyanye n'ubundi nibivuye mu ntambara cyangwa se imirwano yari maze imisi ibiri toroshye hagati ya FC23 ndetse na leta ya Kinshasa. Ibi bisize iki? Bisize FC23 ifashe igice gishyashya, ariko kandi ibice cyangwa se ibigo bibiri bya gisirikare bya coalition ya Kinshasa bimaze gutwikwa. Ese iyo operation igenze ite? Byose bigenze bite? Turaje tubabwire muri aya makuru yacu yihutirwa cyane. Ni mugiye kandi tubabwira ko rwose andi makuru witwa Benjamin Babunga, uyu ni umunyekongo ariko uherutse gufatirwa mu Burundi. Ibyo birahindutse, biteje ibibazo ndetse hari amakuru mashya amaze kumugaragaraho cyangwa se kumumenyekanaho. Aya makuru ni ayahe? Turashe tuyababwire n'ubundi. Bitabuje ko tubabwira ko rwose no muri Afrika igikuba kiracitse. Muri Ethiopia abantu benshi bamaze gupfa, by'umwihariko bapfuye mu mpanuka idasanzwe. Ese ibi bitewe n'iki? Mu by'ukuri bigenze bite? Harahagana he? Byose turabifite muri aya makuru yacu nandi agiye atandukanye, tukaba tuyabazaniye muri uyu mugoroba. Icyo tubasaba no gukanda subscribe, mugakora kuri notification kugira ngo amakuru yacu abagereho mu bambere. Ariko kandi ugifungura video zacu nanone nyamuneka kanda like, ibitekerezo n'inyunganizi kandi nabyo tubihaye ikaze. Ndajya mbabwira ko hari imirwano yari maze imisi ibiri yose ihuza FC23 ndetse na coalition ya Kinshasa. N'imirwano itoroshye isize FC23 ifashe igice gishyashya, by'umwihariko akaba ari igice tugira ngo tubabwire cya hano muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho, mbere yuko tujya hano muri iyi mirwano isize FC23 ifashe ibi bice, turajya tubabwire yuko nta kindi kintu nanone kimaze kuba cyabaho, nuko uruhande rwa M23 aka kanya update yo muri iri joro rwose rya tariki 15 rishira tariki 16 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026, ubu FC23 irimo iragenzura Minembwe Centre, nta kirahinduka, Madegu ndetse no kuri Hôpital General do Minembwe, Kitave ndetse no kuri ikibuga cy'indege cya Minembwe, Aerodrome ya Minembwe, ukongeraho na Irundo. Utu duce FC23 yaturyamyeho, yanze kuturekura burundu. Ni mu gihe coalition ya Kinshasa yari yigeze gutangaza yuko ngo yafashe Minembwe Centre, ariko byagaragaye yuko mu by'ukuri no kubeshya, ahubwo bino bice biracyafitwe na FC23. Wongeyeho natwirwaneho. Noneho reka tunyarukire noneho kwa handa, ahubwo bamaze kuba bagira bate bafata ibice mu buryo butunguranye cyane. Hari umurwano wari umaze imisi ibiri yose abantu bataruhuka. Mu by'ukuri wumve ngo ibintu byari byadogereye, kuko ntabwo abantu bafataga ni segonda na rimwe ryo gusinzira, bijyanye nuko amanywa nijoro bari barimo guhangana. Nubundi na gace ka Bitare, aka gace kamaze kugwa mu bukwe FC23 aka kanya turimo tuvugana mu buryo budasanzwe. Aka gace kaherereye muri Karehe, akaba ari muri Sud Kivu, ndetse kagiye mu bukwe M23 mu kanya gato cyane. Nubundi nyuma y'imirwano ikomeye yari maze iminsi igera kuri 2 yanze kurangira burundu, ariko bamaze kwita bahafata mu buryo budasanzwe. Hano rero ibintu bigenze bite? Ni hano muri Republika Demokarasi ya Kongo, nibyo twababwiraga. Hanyuma utu duce cyangwa se aka gace kamaze gufatwa na M23 ka Bitare na gace k'ingenzi, kubera ko haba hano ndetse n'uyu muhanda witwa Chivanga Bulambika Hombo, ni uduce tudasanzwe, by'umwihariko ni ku muhanda udasanzwe unyura kuri parike y'igihugu ya Kahuzbiega, ndetse rwose hakaba hari hafitwe n'ingabo za leta Kinshasa n'abafatanya bikorwa bagiye batandukanye bafatanya, barimo Wazalendo, FDLR n'abandi bagiye batandukanye. Kuri ubu rero ibintu bikaba bimaze kubahindukana, bihinduye isura. FC23 imaze kugafatwa. Ifatwa ry'aka gace kandi kugeza kuri ubu ngubu ritumye FC23 yigira imbere, ari nako ishyira iherezo ku bitero bishobora kwibasira Kavumu ndetse n'ibishobora kuba byakwibasira Bukavu, biturutse cyane cyane muri ibice bya za Karehe, bigaragaza ko barimo kubirukankana babayerekeza n'ubundi mu bice bya za Warikare ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ngaya aya makuru rero yihutirwa, ariko kandi uretse aka gace kamaze gufatwa na AFC23, turajya tubabwira yuko AFC23 muri uyu mugoroba, muri iri joro, indi nkuru imaze kutugeraho nuko bamaze gukora ikintu kidasanzwe.
uruhande rwa leta ya Kinshasa by'umwihariko abazarendo benshi na FDLR bari mu bigo biherereye hano za Walikare bibiri bimaze gutwikwa aka kanya tuvugana. Ibigo ni ibihe bigenze bite muri rusange? Ndagira ngo mbibabwire cyangwa se mbibagezeho. Kuri ubu ndajyamba amenyesha yuko murabizi yuko Coalition ya Kinshasa yari yagabye ibitero bidasanzwe byari bigamije gufatanya byondo, bamara gufatanya byondo bakahita bafata n'igice mu by'ukuri cya Masisi Centre. Birumvikana AFC 23 yabaye nk'isubira inyuma iva mu by'ukuri muri uyu mujyi wa Nyabyondo, hanyuma barangije kugira gute, barangije kuva muri Nyabyondo basa nka noneho bayigose bagoteramo Coalition ya Kinshasa. Habamo operasiyo idasanzwe yakozwe mu ijoro n'abasirikare badasanzwe ba AFC 23. Ikijyanye n'udushoka, ikijyanye n'ibyuma, ikijyanye mu by'ukuri n'udufuni, ibi byose byarakoreshejwe muri operasiyo. Bagenda batoraguramo umwe ku ruhande rwa Coalition ya Kinshasa, birangira mu by'ukuri bagize gute, bahunze berekeza ahitwa aho bari bafite ibigo bya gisirikare, ahitwa Kinyumba ndetse na Rwibo. Ubu rero AFC 23 yabasanze hano mu by'ukuri Rwibo na Kinyumba, ndetse ibimaze kuba ntago bibasanzwe. Muti ntago bisanzwe kubera iki? Uruhande rwa AFC 23 rumaze gukora operasiyo by'umwihariko ibitero bikomeye cyane bikoreshejwe drone, ndetse izi drone zishwanyaguje bino bigo. Toje tubabwira ngo abamenye ubwenge ku ruhande rwa Kinshasa ndetse na n'ubu ngubu barimo guserebura nabakuwe muri Nyabyondo direct, bakahita bazamuka bagacano Kinyumba nibahatinde na hano Rwibo ntibahatinde, barangiza bakahita bakomereza za Pinga. Ubu ngubu ngo baratese nta kibazo bigeze bagira, ariko abasigaye muri ibi bigo n'ubundi bikikije Nyabyondo bamaze guhura nibazo bikomeye cyane. AFC 23 ubwayo hano mu bice bya za Walikare ndetse na Masisi irimo irakoresha ibintu bita drone zo ku rwego rwo hejuru bitandukanye, yewe nizo ikoresha muri Sud Kivu. Ntabwo turamenya impamvu, ariko isa nkaho AFC 23 yashyizemo imbaraga zikomeye cyane, ndetse yo ivuga iti byanze bikunze ntabwo tuzongera kugira gute kugabwaho ibitero hano mu bice bya za Rubaya, kubera ko abantu batera Rubaya muturuka hano za Walikare mugaturuka mu by'ukuri mu bice bya za Masisi byegereye Walikare. Rero ibi bintu ntabwo bigomba gukunda na gato, ntabwo bishoboka. Ubwo rero reka tubabwire ko rwose mugomba kugira gute, mugomba kwitonda mu buryo bukomeye cyane. Twarumvishe ngo murashaka kudutera, niko muri AFC 23 bavuga, noneho bahise batangaza bati oya reka noneho tubatange, noneho mujye gutera musange twagize gute, twabaziye twabasenye mu buryo bwa burundu. Ubu AFC 23 ngicyo yiyemeje ni ugusenya Coalition ya Kinshasa 100%. Hagati aho ariko nanone ku ruhande rwa Coalition ya Kinshasa ntabwo boroheje, barimo kugenda mu by'ukuri bashyiramo imbaraga zikomeye cyane muri Sud Kivu, bagerageza mu by'ukuri kupusha cyangwa se kwegera ibice bya za Minembwe Centre, kuko barashaka ikibuga cy'indege cyane ko gishobora kuba cyabafasha n'ubundi mu bijyanye no kwakira intwaro ndetse no kwakira amaraso mashya, by'umwihariko abasirikare bagiye batandukanye baturuka mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko kuhagera birimo kugorana cyane, kuhagera birimo kugorana cyane hano muri iki gihugu cyangwa se iki gice kirimo kuberamo imirwano, cyane ku Barundi, cyane ku baturuka Kinshasa. Murabizi ko babasha gukoresha icyo twakwita mu by'ukuri ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, kandi biragoye. Iyo bamaze kuhagera bakora ingendo ndende berekeza ku kibuga cy'imirwano, rimwe na rimwe bagahura na zambushi. Ibi rero ni ibintu Coalition ya Kinshasa ngitifuza ndetse idakeneye mu by'ukuri kugeza magingo aya ngaya. Nguko uko bimeze rero, ayo ni amakuru yihutirwa cyane agezweho mu by'ukuri kuri uyu mugoroba cyangwa se kuri aka kanya, ajyanye n'ubundi n'imirwano ikomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo mbabwire yuko kandi kuri ubu ngubu uretse ibyo twamaze kwakira amakuru yuko AFC 23 irimo irategura operasiyo zidasanzwe, by'umwihariko zo gusanga abakomeje kugenda barwanya uyu mutwe wa M23 baturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ubu Burundi ndagira mbabwire ko igisirikare cyabo kigiye gusenyerwa imbere mu gihugu cy'u Burundi. Aya ni amakuru twebwe twamaze gukandagira hano kuri La Différence TV, nyuma yuko n'ubundi abantu bo muri FDLR Wazalendo Nyatura bamaze kugira gute kwita bategurira ibitero bigiye bitandukanye, barimo kubitegurira mu bice by'u Burundi. Kuri ubu ngubu AFC 23 ngo igiye kubasangayo. Icyo tutari twamenya, ntabwo twe twamenya umunsi n'isaha, ariko ibi bintu byamaze kugira gute, byamaze gutegurwa mu buryo bukomeye cyane. Ngira ngo ni ibintu twamaze kugira gute, twamaze kugeraho cyase na makuru twamaze
kumenya 100%. Biraza kurangira bite? Nta muntu uzi uko biza kurangira, ariko urabona ko iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo irimo irahindura isura. Ibibaye mu gihe n'ubundi coalition ya AFC 23 twirwaneho babwiye uruhande rw'u Burundi bati muve ku butaka bwacu bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ntabwo tubashaka muri iyi ntambara. Ariko u Burundi ngo kubera yuko bwizeye mu by'ukuri imfashanyo cyangwa se inkunga y'ubutegetsi bw'Ububirigi, tayari bahise bavuga bati twe ntabwo tugomba kugira gute, ntabwo tugomba kuva hano kuri ubu butaka muri rusange. Ngayo nguko rero ibyo niko bimeze kugeza amagingo aya. Ngira ngo ubwiyo nkuru turakomeza kuyikurikirana tumenye uko biribuze kugenda, ariko muri rusange ni ibyo ngibyo birimo kuvugwa muri uyu mugoroba. Twihuse cyane rero, twihuse cyane, reka tunyarukire no ku yandi makuru agezweho muri uyu mugoroba, cyane cyane ku munyekongo ukomeje kugenda utuma ibintu bicika hirya no hino. Kuri ubu amakuru yihutirwa cyane nuko umunyekongo uzobereye mu mateka y'akarere k'ibiyaga bigari Benjamin Babunga Watuna akomeje kugira gute kugarukwaho mu buryo butari budasanzwe. Uburyo budasanzwe no buhe? Hari amakuru mashya amaze kumwerekera asohotse, hamaze gusohoka amabanga by'umwihariko yuko yafashwe, ariko kandi imiryango mpuzamahanga ikomeje gushyira igitutu ku gihugu cy'u Burundi kugira ngo kimurekure. Kuri ubu uyu mugabo uburyo yafashe ntabwo busanzwe, ndetse yafashwe mu buryo busanzwe, ariko batangira kumushyiraho ibyaha biremereye cyane bidasanzwe. Muti biteye biti? Kuri ubu ngubu umunyekongo uzobereye mu mateka y'akarere k'ibiyaga bigari Benjamin Babunga Watuna amaze igihe kirenga ibyumweru 2 atawe muri yombi n'urwego rw'iperereza SNR, igikorwa abasesenguzi bagaragaza ko gishingiye ku mpamvu za politike. Hanyuma Babunga yafashwe mu ibanga rikomeye tariki ya 27 Gicurasi ku kwezi kwa 5 mwaka wa 2026, aho byari biteganyijwe ko mu by'ukuri koherezwa i Kinshasa kugira ngo akurikiranwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri bumushinja gukorana n'ihuriro AFC M23. Urugo yaracumbikiwemo rwoherejwemo abakozi mu by'ukuri biperereza, hanyuma bararusaka bagamije kureba niba hari icyaha bamushinja. Bafashe mudasobwa ye, telefone n'ibindi bikoresho, ariko babura ikimenyetso na kimwe mu by'ukuri cyerekana ko yaba akorana n'abitwa abanzi. Mu gihe yaramaze iminsi 2 muri kasho mu by'ukuri i Bujumbura, amakuru ifungwa rye yahise ajya ku karubanda, aratabarizwa. Icyo gitutu cyatumye leta y'u Burundi ihagarika by'agateganyo umugambi wo kumwohereza i Kinshasa. Hanyuma kandi amakuru twamaze kwakira nuko kugeza kuri ubu ngubu rwose amakuru ava i Bujumbura avuga ko abakozi ba urwego rushinzwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi bafashe Babunga bamushinja guparika imodoka ahatemewe mu kibanza cy'akabari, ariko ko ibyabereye mu ibazwa rye biremereye kurusha uko yabitekerezaga agifatwa. Hanyuma ibazwa rya Babunga ryarimo abakozi biperereza n'umudiplomate waturutse muri ambasade ya RDC i Bujumbura. Hanyuma ntibyari bisanzwe kuko nta washoboraga kwiyumvisha uko ikosa ryo guparika ahatemewe ryaba rifite aho rihuriye n'ibibazo bya RDC. Hanyuma rero kugeza kuri ubu ngubu bivugwa ko intumwa ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yasanze mu by'ukuri Babunga muri kasho, imubwira ko agomba gukorana na leta ya RDC cyangwa se agahura n'ingaruka zirimo koherezwa i Kinshasa, gufungirwa i Bujumbura kugeza igihe kitazwi cyangwa akaburirwa irengero. Niko bamubwiye bati wowe ibintu twandika tubona yuko ari ibintu mu by'ukuri ukurikirwa n'abantu benshi, kandi mu by'ukuri hari ibyo uvuga wenda tutifuza, turashaka ngo ukorane na Kinshasa byanze bikunze, nutabigenza gutyo turagushyiraho ibirego. Hanyuma Babunga yanze ubusabe bw'iyi ntumwa, niyo makuru amaze kumenyekana. Hanyuma birakaza leta y'u Burundi, nibwo yafashe icyemezo cyo kumugerekaho ibyaha bikomeye, imwohereza muri gereza ya Mpimba i Bujumbura mu ijoro rya tariki 5 ishyira tariki 6 Kamena. Hanyuma ubwo nuko kwezi n'ubundi kwa 6. Hanyuma dosiye ya Babunga yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha bw'u Burundi. Ubu bumushinja ibyaha birimo kunekera amahanga, gushyira mu kaga umutekano w'igihugu n'ibikorwa by'iterabwoba. Benjamin Babunga yakoreraga imiryango y'ubutabazi iba mu Burundi, hanyuma umuryango we ukaba mu Bubiligi. Azwiho gusobanura umunsi ku wundi amateka y'akarere ndetse no kuyasesengura yifashishije imbuga nkoranyambaga. Nicyo kintu umuntu yavuga ku bijyanye n'aya makuru muri rusange yamaze kumenyekana muri uyu mugoroba n'ubundi
ku bijyanye n'ibyo uyu mugabo ashinjwa. Uyu mugabo akaba atorohewe na gatoya. Twihuse cyane n'ubundi reka twerekeze mu gihugu cya Ethiopia. Inkuru irihutirwa cyane muri uyu mugoroba hano kuri La Difference TV. Ethiopia byibuze abantu 31 bamaze gupfira mu mpanuka ya bisi itari isanzwe. Kuri uyu wa mbere ikigo cy'itangazamakuru kigenzurwa na leta Amhara Media Corporation cyo muri leta mu by'ukuri kimaze gutangaza ko abantu 31 bishwe ubwo bisi yagwaga mu mpanga mu karere ka Amhara muri Ethiopia. Kugeza kuri ngubu iyi bisi yari iturutse Idezul yerekeza mu murwa mukuru Addis Ababa. Igihe impanuka yabaga nkuko byatangajwe n'igitangazamakuru kivugwa hejuru. Hanyuma polisi mu by'ukuri imaze kugira ibyitangaza ya Ethiopia iti kugeza ubu abantu 31 bahasize ubuzima mu gihe abandi benshi bagize ibikomere byoroheje ndetse nibikomeye. Hanyuma kandi impanuka zica mu muhanda zikunze kugaragara muri Ethiopia, aho usanga ibipimo byo gutwara bikunze kuba bibi kandi ibinyabiziga byinshi bikabungabungwa nabi, bituma biba byaragize gute nta control ikorwa mu by'ukuri ibinyabiziga n'ibindi bijye bitandukanye. Mu mwaka wa 2024 tujya tubabwira yuko byibuze abantu 71 bapfiriye mu majyepfo ya Sidama nyuma yuko ikamyo irenze umuhanda ikagwa mu ruzi. Ibi nabyo ni inkuru ya breaking twagira ngo tubagezeho 100% kugeza magingo aya. Hanyuma kandi uwitwa Frank Gashumba akaba amaze mu by'ukuri kwirukanwa mu by'ukuri mu muryango w'uyu nguyu Muhoozi Kainerugaba ngani mu gihugu cya Uganda. Ngira ngo mu makuru yacu yaherukaga n'ubundi kuri La Difference twaze tubabwira yuko twamaze kwakira amakuru yuko uwitwa Frank Gashumba Muhoozi yatangaje ko agomba guhamagarwa. Ubu rero tumaze kwakira andi makuru yuko yamaze noneho kwirukanwa. By'umwihariko muri iki kintu kimeze nk'umuryango cyangwa se ishyaka rya Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Muti bigenze bite? Kuri ubu umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuyobozi wa Patriotic League of Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba amaze kwirukana umunyarwanda Frank Marimungu Gashumba ku mwanya wa vice president mu by'ukuri w'uyu muryango. Muri by'umwihariko akaba yari umuyobozi mu gace ko hagati muri Uganda. Jenerali Muhoozi yasimbuje Gashumba witwa Kiryowa Kiwanuka wahoze ari intumwa nkuru ya guverinoma ya Uganda muri manda ya perezida Museveni ishize. Mu mpinduka zakozwe kuri uyu zimaze gukorwa n'ubundi kuri uyu wa 15 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026, Jenerali Muhoozi asimbuje kandi umunyabanga mukuru wa PRU David Kabanda ashyirwaho uwitwa Fadil Twala. Hari n'abandi bayobozi basimbuwe abandi bahindurirwa imirimo. Mu kiganiro na Radio 4 yo mu gihugu cya Uganda mu gitondo cyo kuri uyu wa 15 uyu mugabo mu by'ukuri Gashumba abajijwe n'umunyamakuru Adam Kungu aho ko yabyakiriye yagize ati niruhukije nge nka Gashumba uriya muryango mu by'ukuri wa PRU wari umeze nkaho mu by'ukuri wanzitiye. Ndashimira Jenerali mu by'ukuri Muhoozi Kainerugaba kubwo kumpa umwanya nanjye ngashyira itafari ku izina rye. Ubu ndigenga, hari ibintu ntajyaga njyamo ariko ubu ngiye kujyamo. Ibi bija nyuma yuko mu by'ukuri Gashumba yari yatangaje yuko ngo mu gihe ikibazo cy'abanyarwanda kitakemurwa neza muri iki gihugu n'ubundi cya Uganda kugeza magingo aya rwose bishobora kugira gute, bishobora kuzatuma habaho M23 mu gihugu cya Uganda nayo irwanira uburenganzira bwayo. No kuvuga abanyarwanda bo mu bwoko bw'abanyarwanda muri Uganda bakari mu mutwe bagashaka kuharanira uburenganzira bwabo. Ibi rero ni ibintu bitashimishe mu by'ukuri Muhoozi Kainerugaba, ndetse avuga yuko ngo uyu mugabo agomba guhamagazwa, none bishoboke ko yahamagajwe akatangarizwa ko anakuwe mu nshingano ze muri uyu muryango wa Jenerali Muhoozi Kainerugaba n'ubundi. Uyu Frank Gashumba ni umuntu uzwi cyane mu gihugu cya Uganda, ni umuherwe akaba yaragaragaye no mu nzego zitandukanye by'umwihariko iz'umutekano z'igihugu cya Uganda. Ibi kandi bibayeho nyuma yuko hari umunyarwanda w'umunya-Uganda witwa Dr. Lawrence Muganga uherutse gushyirwa ku mwanya w'ubuministri na perezida Museveni, ariko inteko ya Uganda ikaza kumwanga, aho benshi bahise bemeza yuko byatewe n'ubundi nuko mu by'ukuri ari umunyarwanda.
kuba nanone hari benshi izi mpinduka zibaye muri iki kintu cyitwa UPR. Hari amakuru yemeza yuko mu by'ukuri abantu ba Muhozi banze cyangwa se Muhozi yanze kwirukana Gashumba wenyine, agahitamo gukora impinduka muri rusange n'ubundi muri uyu muryango we muri rusange. Nguko uko bimeze kugeza magingo aya ngaya, akaba ari cyo kintu twababwira kuri ubu ngubu. Reka tunababwire ko kandi mu gihe n'ubundi dusoza cyangwa se tugana ku musozo, tubabwira yuko Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani byiteguye gukuraho ibihano byafatiye ngo Iran. Iki kintu cyamaze kumenyekana, ngira ngo tukibagezeho muri ubu buryo bwihutirwa cyane. Abayobozi b'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani batangaje ko biteguye gukuraho ibihano bafatiye Iran nyuma yuko iki gihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranyije ibijyanye no guhagarika intambara. Murabizi ko ibihugu by'Uburaya kenshi biri mu cyo bita OTAN, bivuze ngo ibyemezo byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika tayari no ku ruhande rwaba bahita babikurikiza. Rero bari barabifashaho Amerika ivuze iti Iran tugufatiye ibyemezo, none kubera ngo babumvishe ngo bemeranyije kwemeranya ibintu bimwe na bimwe cyangwa se gusinya amasezerano, bahise bavuga bati natwe turakuraho ibi bihano. Gusa tubabwire yuko ibintu ntabwo birasinyirwa. Benshi barimo kuvuga ngo intambara yahagaze, Amerika na Iran byumvikanye, ariko mu by'ukuri sinye itegerejwe kuwa gatanu tariki 19. Rero bivuze ko kugeza kuri ubu ngubu ntabwo byizewe yuko iyo minsi izagera ngo bibe. Bemeranyije mu magambo ariko isinye ntirajyaho. So rero hari impungenge z'uko n'ubundi ibintu nta kintu bizatanga. Kuri ubu rero mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere, Minisitiri w'Intebe wa Pakistan yitwa Shehbaz Sharif nk'igihugu cy'umuhuza nibwo yatangaje ko Amerika na Iran byemeranyije mu by'ukuri ku masezerano yo guhagarika intambara. Hanyuma kandi uku kwemeranya kuvuze ko intambara igomba guhagarara muri Iran no muri Liban, ndetse Iran igafungura umuhora wa Hormuz. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko igihugu cye kandi cyakuyeho icyemezo cyo gufunga ibyambu bya Iran, ndetse umuhora wa Hormuz ukazafungurwa kuwa gatanu tariki 19 y'ukwezi kwa Kamena mwaka 2026, no kuvuga ukwezi kwa gatandatu, nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro mu buryo budasubirwaho. Iyi ntambwe yatewe hagati ya Amerika na Iran yashimiwe cyane n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'ibyo mu burasirazuba bwo hagati. Mu itangazo mu by'ukuri rihuriyeho ry'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani byatangaje ko byiteguye gukuraho ibihano byafatiye Iran kubera umugambi ishinjwa mu by'ukuri wo gushaka gukora intwaro za nucleaire. Hanyuma rero iri tangazo rivuga ko riragira riti twiteguye gukuraho ibihano hashingiwe ku makuru yagenzuwe kandi asobanutse ku ntambwe Iran iri gutera kuri gahunda yayo ya nucleaire. Tuzakorana cyane na Amerika, Iran n'abafatanyabikorwa mu karere kugira ngo tubyaze umusaruro uyu mwanya, kandi ibintu bikomeze gutya ngo tubashe kugera mu by'ukuri ku gukemura ibibazo bya diplomasi mu buryo burambye. Hanyuma mu itangazo rikomeza rivuga ko Iran itagomba gutunga intwaro za nucleaire. Bati twiteguye gukorana na Amerika, Iran n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire International Atomic Energy Agency. Hanyuma kandi ibyinshi mu bihano Iran irimo nibyo yafatiwe hagati y'umwaka wa 2006 na 2010 ishinjwa umugambi wo gushaka gukora intwaro za nucleaire, birimo ibijyanye n'ubukungu nko gufatira imitungo yayo ndetse n'ibiyibuza kugura intwaro. Ibi bihano byaje gukurwaho mu mwaka wa 2015 nyuma y'amasezerano yagizwe mu ruhare cyane n'ubutegetsi bwa Barack Obama, nyuma yo kudatanga umusaruro kwa aya masezerano ndetse Amerika ikayikuramo mu mwaka wa 2025. Ubwongereza n'Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani byatangaje ko byasubijeho ibyo bihano kuko kuva mu 2019 Iran yari yarasubukuye gahunda yayo ngo yo gukora izi ntwaro. Gukurwaho ibi bihano biri mu byo Iran yasabaga kugira ngo yemere kuyoboka inzira y'ibiganiro. Gusa ntabwo tubizi, Iran hari abantu bamwe bavuga bati aya masezerano kwanze nitunayashaka, ariko kandi andi makuru akemeza yuko Iran ivuga yuko itazahagarika na rimwe kubyaza umusaruro uranium by'umwihariko ikora ibitwaro. No gutegereza tukareba, wabona kuwa gatanu uyu munsi ugiye kugera impande zombi n'ubundi zabivuyemo cyangwa se zabishingutsemo mu yandi magambo niba ariko wabivuga cyangwa se wabigaragaza.
nguko uko biteye rero, aya niyo makuru twavuga ngo akomeye, ariko kandi tubabwire ko mu gihugu cy'u Burundi kuri tugezeho nuko abaturage bamwe na bamwe barimo gutakamba bavuga yuko ngo baherutse guhohoterwa n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, ndetse rwose akaba ari ukubera iki? Ni ukubera yuko banze ngo kwitabira ibikorwa byo kunamira wahoze ari perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, wahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, aho bavuga bati rwose abenshi twarafunzwe, abandi twamburwa ibikoresho twari turimo gukoresha akazi n'ibindi bitandukanye. Bati ni gute gahunda z'ishyaka CNDD-FDD rigira gute rihorwa abenegihugu bose? Bati ibi ntabwo bisanzwe, ubundi byari byateguwe n'ishyaka, ubwo abarwanya ishyaka nibo bagomba kubyitabira, ariko abanyagihugu bose batabigiyemo bakorewe ibikorwa bibi cyane. Nguko uko bimeze rero, iyo nkuru niyo irimo iraturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ahanini noneho reka tubashimire cyane, tubabwire ko turi bukomeze kubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro byacu. Mukomeze kugira ijoro ryiza.